voljela bih napraviti razliku između mizoginije i seksizma, jer to nije ista stvar. Nužno seksizam ne mora biti mizogini, je li tako? Ne mora, da. U principu ne mora. Seksizam može vrlo čvrsto govoriti o granicama, ali da pri tome ne izvodi... Ili može biti loš smisao za humor. Može biti loš smisao, ali on inzistira na granici, na razlici, a ta razlika ne mora nužno onda biti i mizogina. Dakle, ne mora biti mržnja, ne mora biti ponižavanje, ne mora biti sve to skupa. Tako je, nužno ako muškarac ispriča neki možda i neukusni vic o plavušama, ne znači da je mrzite žena. Upravo, može biti i obratno. Mislim, žene isto svašta izgovore o muškarcima, posebno na samo, jel to ne znači da imaju neku mržnju ja vjerujem, dozvolite, moram biti malo subjektivna, sam žena, mislim da su žene puno više izložene tome i tu onda dolazimo i do raznih vrsta diskriminacije. Mogli bismo reći, a to je sve ukorijenjeno upravo u toj mizoginiji.